खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बीपीएफ दोलोआव आथिखालाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव माबाफोर गोहोम खोख्लैबावनो हागोन बेखौ जों नुहुराखै। बीपीएफ दोलोनि दैदेनगिरि आरो रोजा रोजा बीपीएफ दोलोखौ हेफाजाब होग्रा रायजो राजाफोरा प्रमोद बर' दैदेननाय यूपीपीएल सरकारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै लोब लोब यूपीपीएल दोलोआव जगदान जाफैबाय दं। फैगौ लोकसभा बिसायख'थियाव बीपीएफ दोलोनिफ्राय माबा मोनसे फैगोन होननानै जों सानाखै। गुबुन फारसेथिं एमपी नब कुमार सरनिया लोकसभा बिसायख'थियाव माबाफोर गोहोम खोख्लैगोन बेखौ जों मोनाखै बा नुवाखै। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ एमएलए जयन्त बसुमतारीया बुंदों। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। बेफोर बाथ्राखौ एमएलए जयन्त बसुमतारीया दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली बियाबनि सुबाइजार गामिनि लामाखौ बानायनायजों लोगोसे बा अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बीपीएफ दोलोनि दैदेनगिरि आरो बीपीएफ दोलोखौ हेफाजाब होग्रा रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा प्रमोद बर' दैदेननाय यूपीपीएल सरकारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै गोबां रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा यूपीपीएल दोलोआव लोब लोब जगदान जाफैगासिनो दं। बीपीएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे लोब लोब रायजो राजाफ्रा यूपीपीएल दोलोआव जगदान जाफैबाय थानायखौ बीपीएफ दोलोआ फैगौ लोकसभा बिसायख'थियाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा होननानै फोरमायो बिथां एमएलए जयन्त बसुमतारीया। बेनि अनगायैबो आरोबाव गोख्रों बाथ्रा बुंबोनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथां जयन्त बसुमतारी आरोबाव मा गोख्रों बाथ्रा बुंबावदों फै जों नोंथांमोननो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होनि। बीपीएफ बुलिबले गले আজিৰ তাৰিখৰ তেওঁলোকৰে ভিতৰুৱাকৈ আমি যিটো গম পাওঁ যে তেওঁলোকৰে দমজাত আছে যে তাক প্ৰাৰ্থী নিক্ষেপ কৰিলে তেওঁলোকৰ অলপ কাম কৰা সহায়ক হ'ব। কিন্তু আমি দেখিছোঁ আজিৰ তাৰিখত বিপিএফ আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ তেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাব পৰা ৰাইজৰ মাজত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ তেনেকৈ কোনো আমি দেখা নাই। তেখেতসকলৰ ৱাৰ্কাৰ তেখেতসকল লিডাৰ নেতা কৰ্মীসকলে আজি यूपीपीएल দলত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যিখিনি কাম চলি আছে, আজি শান্তিৰ মানে বিটিয়াৰ চলি আছে, প্ৰগতিৰ বিটিয়াৰ যিটো চলি আছে, ৰাইজৰ কাম যিটো চলি আছে, ৰাইজৰ চৰকাৰ হিচাপে এই আস্থা আৰু বিশ্বাসক লৈ আজি বিপিএফ দলৰ নেতা কৰ্মীসকল यूपीपीएल দলত যোগদান কৰি আছে। এই কাৰণে আহি থকা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিপক্ষৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বান কিবা এটা আহিব বুলি আমি ভাবা নাই। তাৰ পিছতকৈ নৱশৰণীয়াৰ কথাটো আমি আপোনালোকে জানে আজি তেখেতৰ যিটো জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ সেইটোতে এটা প্ৰশ্নবোধক হৈ আছে। এই কাৰণে তেখেতেও যে কিবা এটা তেনেকৈ প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিব পাৰিব সেইটো আমি ভবা নাই। বিপিএফ বুলিবলৈ গ'লে আজিৰ তাৰিখৰ তেওঁলোকৰে ভিতৰুৱাকৈ আমি যিটো গম পাওঁ যে তেওঁলোকৰে দমজাত আছে যে তাক প্ৰাৰ্থী নিক্ষেপ কৰিলে তেওঁলোকৰ অলপ কাম কৰা সহায়ক হ'ব। কিন্তু আমি দেখিছোঁ আজিৰ তাৰিখত বিপিএফ আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ তেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাব পৰা ৰাইজৰ মাজত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ তেনেকৈ কোনো আমি দেখা নাই। তেখেতসকলৰ ৱাৰ্কাৰ তেখেতসকল লিডাৰ নেতা কৰ্মীসকলে আজি यूपीपीएल দলত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যিখিনি কাম চলি আছে, আজি শান্তিৰ মানে বিটিয়াৰ চলি আছে, প্ৰগতিৰ বিটিয়াৰ যিটো চলি আছে, ৰাইজৰ কাম যিটো চলি আছে, ৰাইজৰ চৰকাৰ হিচাপে এই আস্থা আৰু বিশ্বাসক লৈ আজি বিপিএফ দলৰ নেতা কৰ্মীসকল यूपीपीएल দলত যোগদান কৰি আছে। এই কাৰণে আহি থকা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিপক্ষৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বান কিবা এটা আহিব বুলি আমি ভাবা নাই। তাৰ পিছতকৈ নৱশৰণীয়াৰ কথাটো আমি আপোনালোকে জানে আজি তেখেতৰ যিটো জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ সেইটোতে এটা প্ৰশ্নবোধক হৈ আছে। এই কাৰণে তেখেতেও যে কিবা এটা তেনেকৈ প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিব পাৰিব সেইটো আমি ভবা নাই। मोनसे फोसावथाय बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिव आउटलेट आरो दतमा फेस्टिव आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो
दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एस्योर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।